swai phaugi thaksim yongna akhoi bu hanthaba class ki citizen noina center ki leader sing sina sanabada madugi mayokta akhoi chapchana state chigi adugumba dignity akhoi miyam ki dignity legislature sing chigi dignity do madu protect tongna na bagi dongta stand tobang ngamdaba chapchana madu thengnaba ngamdaba haibse akhoi khwaidagi henna laibak thiba tangkak amani haibse ai amohana akhoi kanona oza sangna sungmang da thambi kiba akhoi inau kanona su lamja thangna su thambi kiba 시기 아이 막 하자 타락보다 시 와품지 아이 아무나 리터레 또 저게와 아이 게수 아이 humble strong opinion 라마실 라이에버고 아코이 얌라버 티레 아로보다 아이나 아로보 파타이나 락닝고 와품디 스테이트다 아코이 गवर्नमेंट 탐다바 하이브세스 센터기 프로그래티브 또 라이레 후지 센터나 로포 와레바미 마카다 둥 गवर्नमेंट 라이가니 BJP दा लेरिबा कोई कुकीजो कम्युनिटी की MLA सिंह दो यावगेरा यावरोइगेरा सेंट्रल लेप पोजीशन की मखादे स्टेट की गवर्नमेंट थंबा याय अमरमदी नसाई नंबर की मतंग दा कोई ममांग दा नैना खरितुनी नंबर की मतंग दा प्रॉब्लम लेते अदुगा अनिशुबता अखोई कुकीजो की अदुगुंबा MLA सिंह दो सु सेंटर न बुक्सेल सेंग न गवर्नमेंट थमन न बगा मरी लेना मागी डिप्लोमेटिक कोई थबक सिंह तो पाइखत पीब तारगदी सुंसोई सोइदन मखोइ जो गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन सिदा ऑब्जेक्शन तौरो ओय यारकनी हाबसे नुआइना आई थामजगे सिगे मतंग सिदा अखोइना अखोइगी कुकीजो कम्युनिटी की ओइबा मागी पॉलिटिकल डिमांड लेबे याय नतगा डिफरेंसेस ऑफ अखोई ओपिनियन डिमांड म्याम अम लेबे याय अदु स्टेट अम पालगदी स्टेट से गवर्नमेंट अम लेबाय से गवर्नमेंट तो लेतब तारगदी स्टेट से कोलाप्स औदगलमी अना कनागुंबा पर्टिकुलर कम्युनिटी अमना कनागुंबा कांगलुप अमना कनागुंबा कांगलुप अमना मखोई डिमांड का मरी लेना लमदम सिदा अदुगुंबा गवर्नमेंट लेतबा lawless oiba collapse oiba the kind of environment nama akhoi leihannabugi damakta leihandaba yaroi adu lehalakanda ai demand se siga bargain togani haibagi mindset leiba taragadi akhoi leiminari ba kanglu punamak tasu madugi effect tu yohallibanina masi khwaidage han chumdawa gross misconduct kama that kind of particular community duna government ki sembagi makta step lobi se oigani maduna government sembaga mari leinabadati अकोई ऑब्जेक्शन तौबीदब फै अदुगा लोइनना गवर्नमेंट तु लेरा मतुंगदा कोई स्टेट सिदा लेरिबा एनी काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग इश्यूज में आमसे अकोई पॉपुलर गवर्नमेंट अदुगा लोइनना अकोई वन बाय वन रिजॉल्व तौनना बा यामना फेयर ओइबा डायलॉग खंगदे अमा खंगदे तवम थोपा अदु मथवक सिंगदो गवर्नमेंट तु की थ्रू दा सेंटर मथौ तारसु सेंटर का तानरगा पाइखत चसनो औजिक लेरिबा अखोइगी सिरेसिरा मईगी इसिंगी नुंगसित की लाइक अना लायंग संगी लंबी की थोंगी एनी इश्यूज में हमसे लोइन ड्रेन तौदना से लोइन फ्रीज तौदना कोई लोइन म थोंगमरम खंगदबा सिचुएशन अमा द लेरिबा से वन बाय वन लोइसनना बे स्टेप अमदा गवर्नमेंट सेमबसु यपीदबा फै अदुगा अखोइगी लेबिरिबा लेजिस्लेचर सिंगनसु अखोइगी मियामगी दमा खलगा अखोइ फ्यूचर की दमा खलगा मागी ओइबा डिफरेंसेस सिंगसे मसी थादोकनरगा सेंटर ने ngसाई दोलाई रेंगी अखोई दोलाई तोंबगी अखोई कनोदा सानरिबा ngसाई दोलाई मथक्ता तोंगगा चटलिबा दोलाई मपु अदुना माबु थांगा पुरिबा दोलाई रेंग सिंगसे मसिना हेड लिंगजेन मानखि मतमदा ओजाजलान अखोइगी ओजा सांगना सुदुम थंबिरिको आइदी अखोइगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेंबा यादबगी कनोसे केमता लेते अमरोमदा येंगुरगासु बीजेपी की ऑलमोस्ट मखोइना दुमक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पंगागा लैबनी अदुमपु एनडीए की एमएलए मखोइगा चमिनारिबा एमएलए सिंग कौख्रबनिना सुसोय सोयदना सेमकनी हाबगी थाजबा अमसु लेनो जा सांगनासु थंबिरी सिगी मतंगदसु अखोइगी जजलानगी वेबा मोतसु अदुमक बिफोर 12 फेब्रुअरी 12 सिबा मांगदा सेमकनी हाबगी थाजबसे दुम लेब्रा कमाय तोइजा हौजिक फावबगी ओइना अखोइगी हौखेबा मतम खरसिदा अखोइगी सेंटरना इनिशिएट तौरगा पाइखलैबा सिगुंबा थबक खरसि अखोइना येंगजबा मतमदा ऑब्जर्वेशन तौजबा मतमदा अखोइ लैंगाक्सी अखोइ फेब्रुअरी की तांग 19 फावबगी ममांगदा अखोइ स्टेट सिगी ओइबा लैंगाक्सी मसी लाकननबगी ओइबा अदुंबा थबक खरदी सेंटरना होजिक पाइखले हाबगी अदुंबा थाजबदो मदु अखोइदा फिल तौयेना हाजबा तारे अदुगा मसी लैदी लैरकप याय अदुबो लैंगाक से लैरकप मतम सिदा ngसाई
मांग की रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट अनीना मरुआइना अखोई ओजा सांका सारनगा अखोई थंबीग्रेबा अखोई डिग्निटी से अखोई लेजिस्लेटर सिंगी डिग्निटी अखोई लेजिस्लेटर सिंग से अखोई पीपल्स की फेस ने बको अखोई स्टेट से लरिबा मियाम से की फेस ने बको लेजिस्लेटर सिंग से मसी की डिग्निटी से सेंटर दा लरिबा अखोई बीजेपी की लीडरशिप सिना अंडरमाइन तौरब्रा है बसे दिस इज अ right question. This is a need of the hour to ask such kind of question. Masi yam maruai na koi khana ho pham thopa khana pham thopa pham de oi re ba. Mam da koi gi MLA sing sida dignity si yaurak traba. Respect si pirak traba. Aduga magi sabchaba privilege se phajana thabirak trakanda akoi democracy gi wan thok si kari no. Centralism hairaga su democracy da Centralism की अदुम मफम खरा याव है बतारगसु नेशनल पार्टी सिंगसिना स्टेट की लेरिबल लेजिस्लेचर सिंगसिना मनिंग तमना लौजगदबा वारेब तो मखोइना लोइना मखोइ की केनो मखादा अखोइ याचल लागा अखोइ की एमएलए सिंगसी फम्मु होगलो ना सावधान पी शाम तौरगा थंबदौना थंबगे दैट काइंड ऑफ कल्चर अम लाक बतारगदि स्टेट सिगी फ्यूचर सि क्रमाइना अखोइ की लेजिस्लेचर सिंगसी खुथांगदा अखोइ स्टेट गवर्नमेंट की खुथांगदा क्रमाइना नापंग नमगदोरिबनो हाइबसे मसि यामना मरुआयबा मरुआइना मणिपुर गुम्बा अखोइ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लेबा मल्टी कम्युनिटीज में आमम ख मल्टी प्लुरलिस्टिक कम्युनिटीज में आमम ख कोएग्जिस्ट तमिनबा मदुगा मरी लेनबा कोहेसिव होइबा coherent होइबा अदुमे environment में आमम ख complex environment में आमम ख लेबा मफम दति सेंटर लोइनमक त डिक्टेट तोरगा सेंटर की सुपरविजन मखा द लोइना थबक तवहनबगी कल्चर अमा सुमदेरक तारगदि अखोइ से लोइ खंब नाइदबा इशू में आमम ख अखोइ सिरेसिदा योगा थमगदोरिब्रा हाइबसे मसे अखोइ की थमोइदा अखोइ मणिपुरी पुनमक की थमोइदा हंगदबा यादबा क्वेश्चन ओइरकदोरेबो मरमदी स्टेट सिदा लरिबा लेजिस्लेचर सिंगचना मनिंग तमना मागी लीडर खनब ngamakraba political party amane na hairagsu lariba political party sina state sigi lariba magi state ki magi keno leram gane aba party organization leram gane ba aduga loina na magi legislature singdom adugi oiba mifam tawhallaga makhoi marakta khena ba karigumba leram taragasu center gi observer singna madu convene tawbiraga madu akhoi kano toraga marakta akhoi watem biraga सेंटर की अदुम लुसिंग सिंग यावना तौरगा स्टेट सिगी लेरिबा लेजिस्लेचर सिंगना यूनानिमस होइना मखोइ यदुबा अनोब लीडर अमा पुथोकनबा थबक से पुक्सेल टिंगना सेंटर ना हंदक की मतंग से लोखत पिब्राबो देन सिगी क्वेश्चन सेमा यामना मरु आइबो क्वेश्चन से अरे अनि सुबदा हौखिबा 2025 की फेब्रुवारी की तांग मापंदा अखोइगी एक्स सीएम मतमदुगी न चीफ मिनिस्टर श्री एन बिरेन से मसे रिजाइन तौबनी को अदुगा तांग तरा द मखोइ असेंबली की मिफम कौबनी मदुदा अखोइगी ओपोजिशन ना अखोइगी पॉलिटिकल पार्टी अमना ओपोजिशन द लैने ना हाइरकपा अदुगे एडवांटेज लौरका अदुगे पार्टी दुगी एमएलए दुगी स्ट्रेंथ ता कांग्रेस की लरिबा एमएलए मंगा तुना नो कॉन्फिडेंस मोशन पुखतकनी हाबो अफम से थमक पदकी मदैदा अखोय होस्ट ट्रेडिंग तौरगा अखोय रूलिंग द लैबा अदुबा एमएलए डिसिडेंट एमएलए मखैसे मसी अखोय नो कॉन्फिडेंस मोशन की फेवर द वोट पीखी बै याय हाबगी अप्रेहेंशन अदु लैबगी मरक अदैदा अखोय मतम अदुगी चीफ मिनिस्टर श्री एन बिरेन सिंह से सेंटर की अदुगुंबा संबित पात्रागा लोइनना दिल्ली दगी ला मतुंगदा राजभवन द चलगा रिजाइन तोहन खेबनी अदु मतुंगदा तांग 13 फावगी मरक दैदा अखोय संबित पत्रा सिदा लेरगा अखोय स्टेट सिगी लेरिबा बीजेपी के लेजिस्लेचर सिंह से तोगान उनरगा लीडर अनौब लीडर अमा पुथुआगा तांग 13 फावगी ममांग द गवर्नमेंट से मसे अमहन रीइंस्टॉल तौननबा होनरबा अदुजु नमखिदबा अदुगी मतुंग तारकपदा पार्लियामेंट अखोई अमित शाहना होम मिनिस्टर अमित शाहना हाइरेबो अखोई मणिपुर दा अखोई प्रेसिडेंट रूल थामिबसे मसी अखोई कनोगी नते अखोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मरी लेनती मणिपुर की लरिबा एमएलए सिंह सिगी मरक्ता लीडर ओइबिनबल लैतबदगी लीडर खनब ngamtabadagi अखोई प्रेसिडेंट रूल से थामबने हायो अदुदगी न हुजिक फावबसी बीजेपी सिगिदा लरिबा एमएलए सिंह से अमत बीजेपी थादोगा चोंगथोखिबगी वा लैते बीजेपी की हाइवे इनबा अदुंबा
मागी कनो सिंग दो ngakpa discipline ngakpa मखोई की करिया करता ngak to waina ngasi phau loi leyabo ada center law haiba kan da so dum center da su chatli ado lairiba khoi ki kano sing china legislature sing china kana gomba legislature amatana center da lairiba BJP ki leader sing chi ge mayokta discipline kai na wangang bu amata ude ado kari gi no ba why center da lairiba BJP ki leadership na state chi gi oiba magi majority command tawraga lairiba MLA sing chi gi marakta leader ama puthokpa ngamda ba si kari gi no ba number 1 question मसे अखोई मियाम की थाकते हम सीरियस होइना मसे खन लहोफम थोपो फम हम ओइब्रा ngasi की टॉपिक सिगा मरी लेनने MLA NDA MLA समोन टू दिल्ली से समोन हाइबो वाहि सिगल मरी इशू खर लेदबो सेसा सुम हंगचबनी को अनि सुबदा कुकी जो कम्युनिटी की BJP दे MLA तरेत जावे है अतोप अहुम ममना NDA की अलायंस तगी ने है मसी तरेत से BJP की पार्टी मनुंग द लेबने हो BJP से मागी इनर पार्टी डिसिप्लिन लाइबा पार्टी अमा ओइदबा जाता पार्टी न लेप वारेप अमा पार्टी की MLA सिंह अदुना कंप्लाई तौगदबनी हाइबा रूल से मसी BJP द लेतब जाता BJP की सेंट्रल की लीडरशिप तुना अखोई स्टेट से गवर्नमेंट थमगनी और थमोय हाइबसे वारेप अमा लौब मतमदा हौजे की हाइरिबा MLA सिंह तुना करीगोंबा दुगी वारेप तो फॉलो तौदबा तारगदी BJP तकी तांथोकोना स्टेट की इंटरेस्ट ता माय इनफॉर्म थोई अदम मखोइदा कनो तौरगा डिपेंड तौरगा मखोइ ngairaga मखोइदुना फैक्टर अमो हेलगा हौजे फावबा कनोदा अखोई की सिरगी कनो सिंह चटलगा legislature sing chatlaga koi government se thambiro haina haijaru matamda bi akoi ki kuki jo community ki lariba MLA sing duga hana yanaru kho haiba wafam na chingba ga hairakla mamang da tawna ki haiba report tawna gri se mase kari gi no ba center na se sida aron ba policy program ama center da lairi ba center na lamdam sida government thamba ngamdaba gi tham ngamdriba नत्रगा नमना सेंटर न मागी वैबा हिडन पॉलिसी मगी मखादा हौजे फाव गवर्नमेंट से मफम अखोई मणिपुर लेहंद्रिब्रा हाइबसे मसी अखोई खंगफम थोय मतंग सिदा आइना लाक्चनिंग बती अखोई की गवर्नमेंट सेंबसी अखोई की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 6 आर्टिकल नंबर 152 दगिना 237 से फाव की मनुंग द यावबा अदुंबा आर्टिकल की अदुंबा प्रोविजन सिंग अदुदा अखोई स्टेट गवर्नमेंट सेंबगा मरी लेना वाफम से मसाना कॉन्स्टिट्यूशन दे यावजबा पोनी अदुगा प्रेसिडेंट रूल एनिमेटेड सस्पेंशन असेंबली एनिमेटेड सस्पेंशन सो कयाम सांगना एक्सटेंड तौबा याय अदो एक्सटेंड तौबा तारगदी करंबा क्राइटेरिया ता करंबा कंडीशन दा सस्पेंड अखोई एक्सटेंड तौगदबनो अखोई चाही मा फाजलकबा तारगदी एनिमेटेड सस्पेंशन से सही फाजलकबा तारगदी एक्सटेंड तौ मतमदा मागी इमरजेंसी अखोई ऑपरेशन लेगदोबनी आरेगी नत्रगना अखोई कनोना इलेक्शन कमीशन ना अखोई मफम से इलेक्शन पांगथोप यारोयन सर्टिफाइड तौबा अदुई कंडीशन लेगदमनि हाइबना चिंगबगा पीरी सिगी कंडीशन सिंग सिगी मखादा स्टेट गवर्नमेंट से सेंटर न अमोहन थंबीरगे हारगदी लॉ एंड ऑर्डर की सुन्नति हारबनिना इमरजेंसी सु चानररोय इलेक्शन पांगथोप यारोय हाबदु सु चानररोय लीडर लेतबैनि हारबनिना सिदी इट इज अप टू द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द BJP लीडर खनबन नमदबसे सिगी फेलर से सिदी सेंटर द लेरिबा BJP असिना मबुक शेपा अनि लोनबगी पॉलिसी मा स्टेट से चथबदगी थोपने हाबसे सी भावबदी अखोई अपोकपद नाइरिबा अंगांग वरसो खंगफम थोए अखोई गी बियाम नमसि भावदि मेकअप थोपम थोए स्वाई भावगी थाखि यौना अखोई बो हंथबा क्लास की सिटीजन होइना सेंटर की लीडर सिंगसिना सानबदा मदुगी मायोक्ता अखोई चपचाना स्टेट सिगी अदुगुम डिग्निटी अखोई मियाम की डिग्निटी लेजिस्लेचर सिंग सिगी डिग्निटी दो मदु प्रोटेक्ट तौननबगी दंता स्टैंड तौबं नमदबा चपचाना मदु थेंगनब नमदबा हाइबसे अखोई ख्वाइदगे हेना लाइबक थिबा तांकक अमनी हाइबसे आई अमोहन अखोई कनोना ओजा सांगना सुमांग द थंबिखिबा अखोई इनाव कनोना सु लमजा थांगना सु थंबिखिबा सिगी आई मखा चथरकपदा सि वाफम से आई अमोना रिटरेट तौजकेबा आई सु आई हम्बल स्ट्रांग ओपिनियन लमस लैयबको अखोई याम लाइबक थिरे अरो अरोइबदा आइना अरोइबो पार्ट आइना लाकनिंगबो वाफम दे स्टेट सिदा अखोई गवर्नमेंट थंबा थमदबा हाइबसे सेंटर की प्रोग्रेटिव त लैरे हुजे
center na law po wari pa may makada dum government laikani BJP dal leriba kong koigi Kukijo community ki MLA sing du yaw gera yaw roi gera center na lep position am gi makada state ki government thambaya amaram di nasai number gi matang da khoi mamang da naina khrituni number gi matang da problem laite aduga anishu bata akhoi Kukijo gi adugumba MLA sing du su center na bu buksel sing na government thaman na baga mari laina na magi diplomatic oi ba thabak sing adu paikhat pi bata ra gadi sungsoi soi da ma khoi jo government information chida objection tawro oi yorokani ha base noina ai thamjage si matang sida akoina khoigi Kukijo community gi oi ba magi political demand leibe yai natraga differences of akoi opinion demand myam ma leiba yai adu state am palagadi state the government am leiba ise government to leitaba targadi state se collapse out to golmi ana akana gomba particular community mana kana gomba kanglupa mana kana gomba kanglupa mana makoi demand ga mari leina na lamdam sidai sida adu gomba government leitaba lawless oiba collapse oiba the kind of environment nama akoi leihannabagi damakta leihandaba yaroi adu lehalakanda ai demand se siga bargain togani haibagi mindset leiba targadi akoi leiminariba kanglup punamak tasu maduge effect tu yohallibanina masi khwai han chumdawa gross misconduct kama that kind of particular community duna government ki sembagi makta step lobi se oigani maduna government sembaga mari leina badati akoi objection tobidaba phai aduga loina na government tu leira matungda khoi state sida leiriba any kind of outstanding issues me amche akoi popular government aduga loina na akoi one by one resolve tawna na ba yamna fair oiba dialogue khangde ama khangde tawam thopa adu mathawak singdo government tu gi through da center mathau ta su center ga tanaraga paikhat chasano aujik leiriba khoi gi sira mai gi ising gi nungsit gi ana layeng changi lambi gi thongi any issues me amche loin drain tawda se loin freeze tawda khoi loina ma thong maram khangdawa situation ama da leiriba se je one by one loisan na ba step amda government semba su yapi da ba phai aduga khoi gi leibiriba legislature sing asu akhoi gi miyam gi da ma khalaga khoi future gi da ma khalaga magi oiba differences singche masi thadok naraga center na ngasai gi dolai rengi akhoi dolai tongbugi akhoi kano da sanariba nasai dolai ma thakta tongaga chatliba dolai ma pu aduna mabu thanga puriba dolai reng singche masina head lingjen manakhi matamda nang nai bu sum ai lengban da tonga sum chatpa yabra na bup long thadara ga makha tan manga meba aduna magi mathaudi karino haiba kanda mabu thanga puriba dolai reng singche lingjen man handaba do mai mathone ba ana government of India sina center gi leader singchina policy moina koi lamdam sida kuki ga naga ga shum chikna nanabagi aragi maitai ga kuki ga musikna nanabagi maitai ga pangan ga chikna nanabagi shwaina shum tongan ba masak lot pa masung lot ba element mayam ma khaki akhoi myam ure phong na mamang na myam unagre ashwai toroga akhoi shum shana base masigi policy sira akhoi na shum follow toroga chatpa taraga de akhoi future yam akai ba lakani maram maduna akhoi ge legislature singchina khaitam mature oiba akhoi mup ama mature oiba mup isi unity leitrati yaroi ko ana unity do kamaina form tawada ge habado akhoi masel gi marakta leibani ana phajana mature oiba mup amada akhoi miyam sigi interest ta akhoi miyam sigi leiriba responsibility to madu amhanna akhoi na khanda biraga state sida popular government ama akhoi miyam na su pami akhoi chu demand tawri mase purak na bagi khongthang se mase se lakani haba phondo okay thank you very much Zalan makhat chatharan hojik thoi be myam je khoi gi leiba legislature sing se masagi integrity dignity amadi ethics se ngak pangam da basina thoi banga sigi khoi gi chap chaba masagi responsibility se lobang ngam da bane habasi chap chana ngasi gi tham leiba warol myam se matungina khoi miyamna khangi adu ge ta ga su khoi gi leiribe MLA sing chidi khoi gi people mandate ta khoi miyamna thagat khiba ngak tane ba adu ta ga di something khoi ji anoba revolution haigadra movement haigadra haidi masagi integrity ngak na chatpangam ba dignity ngak na chatpangam ba dagi MLA habse karino aina tawda bse karino habse chap chana munna khangbase sigi akhoina mikhal sida achumba mirep ama khangi basne ba yam maru oise sigi batang sida jajalan kari kamai thammininge khoi je awon ba ma purak
tabadi yam tangai phadabanina koi ge democracy sat palai pak amada ko akoi leiriba koi gi kano si system sigi makhata koi gi lakadoriba elected people singse masi phanba phandaba ja koi praja sing gi su yamna daita yamna chawi ha batare dai koi praja si da han ba tham jage bo koi praja si manipur issue me amama gi koi demonstration chatli rally chatli atutagi koi sit in protest phami atutagi general strike tawi adagi sumaina discussion channel me amada sai chupa koi me amji khanna naina adom tawgane ba ko da horen election lakpa matam da dia muka kai tawi akanda akoi kano da sakrane korfu korfang da adagi akoi nupi gi lopsing shu adu bangai MLA sing sigi candidate ki mai magi pocket ta dum yauna rani adagi akoi gi activist sing na karom da sakra gyan ta tre ko suai toraga leina ne adai khara amana akoi di politics yauroi dam ne haraga politics yautrim ne na haraga dum leirani suai na leibani manipur system se adu number barakanda kai tauni ha kanda akoi gi live hojiki keno se train sida MLA sing se mahusati akoi gi hari keno toram me ba ko akoi oza oi bugum baga se akoi keno college oza oi ban tra high school gi oza oi bugum baga se bojam karam me ba khoi sum angang ori nge da ucharak puda da haujikan di sigom ba si siam no urak tre ba ko akoi gi bot karai ba kambu sing si sum si siam usalak tre ba ko moi gi maram da yam har raga su kari hai gani ko jo jita wahi sikandar in hindi gi ma mai pa of the ma kallabani no bot karai si ma singabani ma larik hairabani ma leipa ki khanbe helabani haibagi mong du da sudum leibagi mong sudum leiba ko ana maram ora kanda akoi gi MLA sing si gi quality si khara mangsal lakpra MLA sing si gi leipak ki leiriba understanding si khara walakpra natraga understanding du leiraga su leipak ki understanding du dagi masagi oiba kenone hena interest na khare hena lumna lobugi pot oitoira natraga na akoi gi masada sense of responsibility se masi ignore torira kai no khara akoi gi MLA sing sida mi da akoi gi MLA sing si gi dignity manghan biba gi question du gi mathakta akoi gi leiriba MLA sing sina su akoi gi kanu sing se mina center gi lu sing wa sing sina undermine torak na na bagi moi da characteristic tu khara u leiba dong na akoi no uiye ba ko ana swaida akoi gi state sida akoi khitang atopa state singna ikai khumnan ge khalaba then center la level losing ba sing sina ikai khumnan ge khalaba akoi siri sira power center ma akoi gi level local situation se de yum pham oiba akoi power center ma political power center ma akoi shamkat panatana di oira royeba sigumba political power center se masi aigi kanup te yum pham oiraga sagat pa power center atuna su yaroyeba maram di kainai kanda nagagi oiba power center kuki yoiba power center maitei yoiba power center haina toba daragadi india government ilai na nagagi power center ru paila sinarakani kuki power center ru paila sinarakani madugi balance to india government india gi losing singina ilai na tore eba ko ado akhoi gi oiba interest in government of india siga akhoi ga bargain tawna gadoi ba akhoi ga mai ga handling tawna gadoi ba akhoi gi oiba policy program da mukna gadori se akhoi gi oiba collective power center am da kar lebo akhoi CSO sing di hari akhoi CSO sing di I myself is also belongs to civil society organization akhoi CSO sing di I self criticism am pija ge ba ko masi tangai phatana akhoi su pangan ni CSO ne na pangan CSO tong lei rabane ba ko ado taseng badi pangan CSO ni mai tai CSO ni kuki CSO ne tawri se masi munna khantharu ba taragadi masi yam chum da ba thabak ne ba ada akhoi su mayam loin tawnara abanina akhoi pangan gi su pangan CSO tawda ya tabanina akhoi gi apex body civil society pangan gi apex body amena 1997 da all manipur muslim organizations coordinating committee have se akhoi masi matamdu da leiba lup pangan gi lup punamak na punsal laga pok pane ba ripriako
ado akoi matam gi matungina democracy ni mai magi apam bai matungina akoi pan marakta su akoi gi one man two man adagi kana akoi gi deserter kai khara so dum pullaga ko lup ni kari ni atu ne da ne masagi self interest tu na pui khau dum ye ba ko chen chen aba adum bak kano sing su adum thorak ta ba nate democracy ni na ma thingub di ya ta ba ko adi mathakta pangan gi ri nomoi pai ba underground element gumba ga lera ga maning da ge akoi tawba na tam ni na akoi thingub ya ta ba gi tawni ado nokning ebdi akoi gi marak sire da issue major issue lak pa kanda akoi marak ta su akoi gi pangan gi mass people gi representation popular representation se kana na oi bano ga se understand taw da akoi marak ta su adum kana guma kharana akoi shanarak pa su dum yawe ko ado maduna di pangan represent taw bani hai na mokoi na kauri ba ngang na ri ba khon ri ba sing ni oi be yaroi pan society da mokoi gi mafam thiru kan da thoina leiroi masai proudly haige do atopa amana akoi sire da Manipur gi waina apunba collective representation na makoina purakpa ngam targa di center se kitang akoi mana menghan ba yagadra yes adu purakpa yana na bagi damakta akoi karmain tawga ge political gi level da CSO sing level da nataba political gi level da ungtang punsalak traga dinga sai keno na haibo oja sang na tapi kiba akoi ungtang dynamic waiba political leader sing generation na ma political representation sing generation nama Manipur khunai na puthok hau da taragati akhoi si sungsoi soida lup ka dawraba adom kalup ama ra haiba se masi haiman bada thuoidra du afam do I thamninge hojik Mizoram da ngasai osa sang na bu panbi ki ra ya mahal pan dore Mizoram da han gi regional party ama leibodo prajana pamak trena ani su regional party ama mung tawraga si tawri adu center ga lengak ta su sogadi center da makhoi gi lengak sogat pa matam da common minimum program da base tawraga sogalam ngani ai khoi gi state si gi favor da si tawbi ga dam ni si tawbi ga dam adu yara ga ti nang ida sogat ke haraga ma bargain tawnaram ngani adu gi pot sing du yara ga ti ai handokani ga haiba gumba mai keno leram ngani adu gi position ama khakta karasu Lok Sabha da ama khakta karasu adu ngam se ke nom tang ai cross talk jage koi gi tongan panel sta thamok pa statement gi matung in ni ko koi gi oza asangka sar na su hari ba north east ki state sing the regional party gi wafam hojik Mizoram gi thambi du ni koi gi Manipur regional party ma lak pa sigi matang sida koi economically yam backward oi bane na regional party ma lak yam wana thokani masi oi thoi ha ba warol je thamba su dum yawi si matang sida kamai yeng be masi ai ge observation da di masi han oi thokre akhoi han oi thokre ba ada economy do akhoi gi power center do lak tar ga di economy su masana lak kadom ni praja gi thaja bu do praja gi shakti do pira ka da di economy power so yor ka da bane ba ko ana praja gi shakti do ne ba da kale se han praja gi mandate tu ne ba praja mandate phang tar ga di sungsoi soi da na kan tor ka ni Aam Aadmi party se regional party ni da party gum bani da na ko ai state khara daudi santore ado su crowd funding na dum hore ida na ko adum mai pakri se ni ada khoi India da regional party ki ihau se ai khitang simtaga panjaram ge ko Justice Party in 1916 da hore ko presidency constituency akhoi gi kano Madras constituency seisira akhoi gi hore regional party ki movement se DMK se 1949 da established ho bani 1967 da ma sarkar se me DMK Dravidra Munitra Kazakazam hariba party si AGP 1984 Manipur gi akhoi gi MPP se 1968 ki August December gi 26 da sem bani ko adama 1972 da gina 74 fau gi marak sida ani rak thokna marak ta piar matat ama leiraga ko sahi ama ga thama pan kha government pairam me ba sige manung sida regional party sine sarkar pai matam da kari torom he kana matam du gi chief minister ba Muhammad Ali Mudin sina ahan ma mana bhot ka baga lalhauba sing sida koi keno lauk the general amnesty ala lalhauba sing sida mana hairam mi se akoi gi progressive youth sana haina mana address torom me masi center na maduna separatist mindset ta mating pangbo ina thokani anti national element sing da mating pangbo ina thokani madu tawdana ba haina keno torakpa matam da ma mating leina mukna bangam khieba kaina kanda center gi party na tamina mathanta marom dom decision lawraga ma mukna bangam khieba
nan akoi RMC se masi akoi Meghalaya da tham khradamni haina loira kansida mana sesra hana jatra hundo maga ai jatra hundo me aduna ai si pudaba yaro en haraga mukaga RMC si puraga adi matungda rem saino siklai si propanga me abo Ada aku sila aku 13 August aku Patriots Day tahu si separatist element sigda mating pangboy na thokani separatist mindset mating pangboy thokani tahu ya roy na thing bada mamuk naraga ai lamdam sige patriotic adumba sentiment patriotic feeling da jumpham moira kanda ai gi lepak kan ba lan shok na kiba adumba hero sing do ai na kaito gi kano toroi tori bano haina har kana ma patriotic day se state holiday law thome celebration torame shumaina the resident party sige movement se manipur lakpo matamda somewhat akoi state sige interest mating leina pangthok pa du su center na yelakpada phajana mukhai na bangam bagi state sam laikhiwa like that adu akoi manipur oza sangna haibu chumme akoi tampak ta leriba maitai se sige marakta akoi keno leitaba akoi future gi weba wakhal se future gi haira kana manipur as a whole maitai gi akoi ipa ipu singduna akoi lamdam sida leriba apikpa atei atei kanglup mayam siga punna hingminaba mapan gi shakti mayam abana akoi gi sire sida yosan naba torakpada apik apikpa kanglup singchi mangkhiba yabagi apprehension leiba tangkap tu da su maitai na big brother gi role lorga mapan gi shakti singchi thengnara matunga apikpa kanglup mayam si yosan bida bida maitai na mayam siga punna hingminarakpagi coexistence ki wakhalon je matam khara se maitai je kaw khibugumba leire ne hari aduna akoi tampaki constituency nipu se masireshida masina yamna dynamic oiba change ama with patriotic sense da ko yumpham oiba aduga regional party ama lamnam sida leiraba aduga regional party aduna leiriba national party sing asiga akoi power sharing natraga power bargaining tawba akoi state ki interest da adugi level da politics tawba aduga akoi gi interest da solaka da boy taragadi akoi chapchana bargain tawnaraga mukhaina bangamba yamne unity leiba yamne integrity leiba yamna akoi gi philosophy fazana wangba national interest ki philosophy fazana wangba the kind of political party bagi makhada akoi gi leipak se akoi state se uprising ma tawrakanda maduna akoi Delhi da akoi gi Arvind Kejriwal naga sweep tawkhre Aam Aadmi party naga sweep tawkhre so kind of system amada akoi tawraba mase naga gi natraga kuki gi maitai gi pangan gi na tawdi shoirani aduna tawa Manipur as a whole Manipur collective sige interest ta akoi mai magi political khenaba experience myam leibodo adu leirakhrabani matam khara sangna leijasan madu fajana realization nama koi wari sanaraga realization nama lakshani adu hujikidi India gi manungda leiba koi state amani koi sigi integrity sigi makhada sigi nomenclature sigi makhada koi se yumpham orakanda coexistence the yumpham oiba that kind of political movement nama koi lamdam sil leiba activist myam sina punjalaga howdrakati CSO na de leipa ki policy program se change tawruba ngamoy abako anu politics na change tor kadobulina CSO su mathau tai academician su mathau tai media house su mathau tai aduga ekano akoi senior citizen sing su mathau tai then pulamak sige mathak ta khwai hana maru wari se political power sine no political power si masiam chumbam changi haujik laiba sing sigi marak tagi leipak ki fasana khanba thabak seng na tauba ado mathauna phaba mi sing do leijasanu matung da su atu aduga madugumba kaya udraba ko akoi magi masagi subida khaki sum ka akoi somdamuk hai ko chen ba emele sum uiye ba ko sum ba singsi akoi prajana kano to matam wale makoi warak pa matam su prajagi khota lakpa kan to hodraba matam tu dana akoi sa pairam nen la kan da akoi sen khar chai thorakpa saksa haija na ba yu khar lerakpa ama khar torpa su magi mayam su tor bot pi thokraga hayeng moine MLA phangra kan ai koina lambi da tiar gya sa ba thokpu tu di kari kana ni hai bo pham chai sumana ga chake Okay, thank you.